米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Luluan ko suar nukawas米特玛多马阿马安，在凡事上遵行上帝的话。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在kita milayap tu suar nukawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Taira Jimosi ifinaulan。Apa suar to pulong no nanu suar no tapang atau limuot ningra. Palazat sa angiha ko finaulan sumuar. Utlat lutluan niam ko nanu suar no tapang amin saan jangra. I kasatakan tu 34atsifang sakatulu atusir. 摩西下山，向人民陈述上主一切的命令和规例。全体人民同声回答：上主吩咐一切的话，我们一定遵行。出埃及记24章3节。Sarikakaaw, o sa katanagtag no falutsa ita amitiar to kawas i, sa ay ka sarutulan ko falutsa amilayap to suan fang在tulal at zay, nika o kakalimulaan i, ano mitlemak kita to maamaan i,o suar no kawas ko latlutuan ita. To saka matatulong inafalutsuan ningra ko urib ita to rumiami ash. 我们要有坚固的信仰，不只是专心领受圣经的教导而已。更重要的是，无论我们做什么，都应当遵行上帝的话，让我们的日常生活合乎上帝的心意。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, lahjian ako kusuar iso to rumiami ash. To sa kacitanang ako amitlemak to maamaan. Ta umutsalay at ungaayay ko pinangan at kalutlemak ako. 上主啊，我要在日常生活中确实实践你的话语，使我在行事为人上有智慧，在言语行为上正直善良。Pakai ni itaramaan na ang anganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。